ni nyuma y'uko polisi y'u Rwanda iciye inzoga zitemewe zirimo imimanurajipo, sinzundongoye, kanyanga n'izindi nzoga zigiye zitandukanye z'ibiyobyabwenge zishyira ubuzima bw'abaturage mu kangaratete. Bityo rero mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka abaturage bavuga yuko barembejwe n'ibiyobyabwenge birimo inzoga zitwa umumanurajipo, sinzundongoye, ubwo abagore bazinyweye barara muri rigori ntibamenye ababasambanyije. Kugeza izi saha abagore babangamiwe na bagenzi babo barara mu tubari bagataha inkera, bigatuma barara barwana ndetse n'abagabo babo bitewe n'amakimbirane aturuka ku nzoga zitemewe z'ibiyobyabwenge za muriture, sinzundongoye, sinzi uwundongoye, sinzi izi nzoga ni hatari ndakurahiye. Abaturage bavuga ko babangamiwe n'abagore bagenzi babo bishora mwa zino nzoga bakazinywa bakabura ubwenge ndetse bakarara ku mihanda ndetse bagasambanwa n'abagabo batazi ntibamenye n'igihe babasambanyirije. Bino bigatuma abagabo babo batandukana na bano bagore, kandi ikindi bigatuma bano bagabo bagira impungenge nyinshi yuko abagore babo bazabazanira indwara zidakira. Abaturage bavuga yuko rero babangamiwe n'abagore bagenzi babo banywa zino nzoga bakarara mu tubari, abandi bakarara ku mihanda bakarongorwa n'abagabo bagiye batandukanye ntibamenyere n'igihe babarongoreye, kandi bano bagore baba bafite ingo. Mu gihe bataha basinze bakarwana n'abagabo babo bagateza umutekano muke. Bino abaturage babikomojeho ni nyuma y'uko umugore yiyahuye mu kwiyahura ndetse azize yuko yanyoye inzoga akabura amafaranga yo kuzishyura. Uyu mugore mu kumwishyuza yahise yiyahura mu gitondo, inzoga zamushijemo nibwo yiyahuye, dore ko bamubazaga amafaranga angana n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda. Bamubwiye yuko yatse ideni ry'inzoga ihwanye n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda. Umugabo aza kubyumva, ntabwo yarazi yuko umugore wiwe anywa ibiyobyabwenge cyangwa asanzwe anywa zino nzoga, dore ko yarazi yuko umugore wiwe akora akazi k'ijoro kubukirina, arara akora amasuku mu ruganda, aho kugira ngo akore amasuku ahubwo arara anywa inzoga. Ni mu gihe umugabo we yatunguwe agwa mu kantu. Uyu mugore akibona yuko agiye guseba arangije ahita yiyahura. Abaturage bari mu gahinda n'amarira, bavuga yuko bino biyobyabwenge polisi y'u Rwanda ikwiye kubihagurukira ikabica burundu, n'ababicuruza bagatabwa muri yombi. Ni mu gihe polisi ikorera mu kano gace yagiye hano hakorerwa bino biyobyabwenge, bimwe barabimena ndetse n'abakekwa ko babicuruje nabo batabwa muri yombi. Kugeza izi saha polisi y'u Rwanda ivuga yuko nta muntu n'umwe izigera yihanganira ucuruza ibiyobyabwenge ibyashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Uzafatwa wese azatabwa muri yombi kandi azahanwa. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali ivuga yuko n'abandi bacuruza urumogi, kanyanga nibafatwa nabo bazatabwa muri yombi. Polisi yongeye gukangurira abaturage kujya batangira amakuru ku gihe aho babonye ibiyobyabwenge, ababinywa, ababicuruza bagatangira amakuru ku gihe, bino biyobyabwenge bigafatwa ndetse n'ababicuruze bagafatwa nabo bagatabwa muri yombi. Bino byaca akajagari cyangwa bigaca urubyiruko kuzajya kunywa ibiyobyabwenge, kuko hari igihe ngo urubyiruko rwishora mu bino biyobyabwenge ugasanga ubwenge bwabo buracuramye cyangwa ugasanga imitekerereze yabo iri hasi bitewe na bino biyobyabwenge banyoye. Bityo rero polisi yongeye gushishikariza abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abacuruzi b'ibiyobyabwenge n'ababinywa bose bafatwe bahanwe. Amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha, ibandindire, kandi ikindi muwahe muronke aho mwagiye mu kazi kagiye gatandukanye. Imana ibashoboze ibyo muri gukora, mugendane n'Imana. Mbashije kubaragiza Imana, nta kindi kintu nabifuriza kereka kubona mumeze neza, nicyo cyonyine nabifuriza. Imana ikomeze ibandindire kandi bandebere icyoroshye mu byo muzajya mukora byose, muzajye muba muri kumwe n'Imana. Nimba nawe aribwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni itangazamakuru rinini cyane. Kidasamura itangaza amakuru yose ayabereye mu bihugu by'abaturanyi, ayabereye mu bihugu byacu, ibijyanye na siporo, ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, amatangazo ya NIDA